noma isimo simanzozo Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo awusukume baba Ali Mgube uxhumane mina kube yimi mina bengizoxebula ngenduku wena buzolikhipha lonke iqiniso ubuzosho nje ukuthi ubalo ngisongelayo ngabe ubani lona ofuna ukungifaka lo muthi loyo bengizokubamba mina mfoka Max bengizokubamba impela ubuzomkhipha bengiyukushamfana okuqoqowela uthayilo sekhanda bengiyukushayela ukuthi nje lo thayilo sekhanda ongcono ugobe mangumele ugobe ngoba waqala ngesilo wasithuka weza ngoRamaphosa wamthuka weza ngoShembe wamthuka wena uthuka wonke umuntu wena njengamanje usuhamba usangalela uAli ke manje uAli bekumele ngabe uyaxebula ngenduku kathi ngiqeda ukubuka le video yakho laphana epostile uMgube ngiyayibona ngithi mina hey oMgube kuhluba amazi lo mfana ukuthi ugula ngekhanda lona hayi mina bengizoxebula mina bengizokubulala ngenduku umfana ubuzomkhipha umbekela ngeke ukuthi usengasukelwa yinja nje efana nawe siyazi ukuthi uyayigulela ngoba nakhe idinga attention kanti khuluma ngokuthi singamanguni thina amaZulu singamanguni uzuyibona ukuthi sangana kanjani lento le njengamanje yagijima manje sithini isukela uAli wathamba Mgube hayi nongebani sekhambe kugibela nje ekhanda lakho wathamba Mgube uwe lo Mgube usuthambe kanje hayi madoda mina bengiyoxebula wena ngenduku wena bengiyoxebula mfana bengiyoxebula ugobe uphoqokela uthayilo ogcwele ikhanda ngoba lo thayilo ogcwele ikhanda lona sengiyakubona ukuthi kusanganisa ngempela ke manje kusanganisa nje ngempela uyasangana wena mfana wena hayi mawusukume baba Ali Mgube uxhumane nendlela yokuvikeleka kwakho awusukume Ali Mgube uxhumane nendlela yokuvikeleka kwakho kunomuthi onzima kabi ofuna ukukushaya ube nesimo sokunyamalala angiyona inyanga angisona isangoma angisona isayoni angibhuli angihloli angiprofeti nguMax Makhanya into engiyibonayo ngiyayibona abantu abangaziyo ke mina ku TikTok bayazi ukuthi angikholelwa kuzinto ekuthiwa wara imimoya omoya engcwele oJesu oSathana amadlozi angikholelwa kulezo zinto lezo mina into mangiyibona ngifuna ibe clear kimi kube yinto etangible ngibone into mina ngifuna umyalezo mina angifuni ama mysteries izinto engingazazi engingayiboni uyabona so Ali Mgube mfowethu ngibone lento engiyibonile yaba clear futhi yaba namaphimbo akhulumayo aba clear kahle umyalezo lo angazi ukuthi why lo myalezo uze kimi ngikude kanje nawe kodwa ngutholile lo myalezo angikutshele Ali Mgube ukuthi sukuma ngokukhulu ukushesha usukumele ukuvikeleka kwakho sukumela ukuvikeleka kwakho ngokukhulu ukushesha not against izimpi zikaMaskandi kodwa against isikhohlakala esithile somuntu osebenza ngemithi ofuna ukuganga kunomuntu ogangayo duze kunesimo esokwehlela esibi kakhulu esoshiya iSouth Africa idumele ifamily yakho ikhala angifuni ke ukukhuluma ngijule ngoba kwi social media la